Okuja Yusufu Mugisha omutura omucwekechi na jangwa be ari omunju ekira abana be barukwirukanga obagumize ngo ahero hari ebicuncu kwagira kushohora yashanga bibyamya hitaka natekateka ngo bitirwe amashanyarazi. Yombe turi omunju abakuru abana bakuzanira ahero kubahurire zikwiza zukururuma niko bakirukanga bakazo munzu kubanga mbera ngo ensoro ziri ahero bali nti mulinde mutaza ahero mu munzu nubundi munaiba wange ntuwe tumwe no munzu nuko akasohora akagira kataye sakuza kusohora yakasanga kunyine ensoro ziko ziri ahero zitirwa amashanyarazi. Ogunenje jangu amashanyarazi agari nagambaho mukama wa hotel niwe yagatireho nkomingumwe go kuzibera inyamishwa okwika omwanyagwe. Omuntu wa burukiro ayineho hotel akateka ofensi y'amashanyarazi kugira ngo nikesha amashanyarazi ensoro zitakatahira abagenyi beyi. Elizabeth Narukwago omwezi wa chairperson wa LC1 wena jangu nka government eferirwe ekintu cyamana mnonga cyekombi kwatirine nebiburambuzi tukimangweze ensoro nizitayiza paka nitwe twenka nkabebembezi ntureba ngo ihanga twakora ki twaferu konko twaferwa nabo nkabebembezi bitu nka program y'ibine y'ibariyo mbatugira kutubinga isembuzi nkito batakamba abatunyitsiriza mnonga. Bashir Hanji omugambirizi w'ekitongole kiri kulinda enyamisho ekya Uganda Wildlife Authority ayonjire yahamya amakoraga. Chanaku tufiridwe porogoma satu enkuru n'entobiri mu katungu wawo Rubirizi Queen Elizabeth Conservation Area. Tulowooza nti porogoma zino ziyinza okuba zaatiddwa amashanyarazi olw'okubeera nti emirambo gyazo tugisanze kumpi n'essenyenge y'amashanyarazi. Hanji nanje jangu abakugu batanje koro gwabo ogwo kuchondoza. Bwetukizula nti porogoma zino zaatiddwa amashanyarazi kati awo tukyate okutandika okwogeraganya ne nannyini woteeri eno tulabe kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nga ewoteeri ye ebyokwerinda bisigala biri bulungi kyokka ate nga n'empologoma tezifa lwa ebicuncu ebikintu tugambaho bitwirwe kuceberwa kumwe gukonja kumanya n'ekicyonyine ekibesere amakoraga gashakwa Gilbert Mahanguzi abo TV West.